Dobro, predlažem da počnemo. Nalazimo se na kraju još jednog teškog turnira protivnog fudbala, 25 ekipa, 90 utakmica, 300 dece. Mislim da je bilo sjajno. Šlag je došao na kraju sa ovim utakmicama 4 najbolje ekipe. Želim da se pre svega zahvalim vama, deco, vašim trenerima, roditeljima, posebno onima koji su bili onako kako treba da bude. Moram teška srca da pohvalim vas roditelje koji ste gledali ove završne utakmice. Bili ste onakvi kako treba, bez psovki, bez galame, bez nerljave, bez udaranja u staklo. Prava podrška vašoj deci. Hvala vam. Na početku da se zahvalim sportskom centru Fenis, koji ne samo da nam je dao ove lepe terene na kojima ste igrali, nego je delom dao i uslugu smeštaja. Nadam se da su oni koji su ovde boravili zadovoljni. Takođe, želim da se zahvalim Janetu Kavalorskom direktoru Gradske Minimaksi lige Šapca, koji je bio naš domaćin ovde. Čestitao bih svima na borbenosti, na lepom fudbalu, možda ne u ovog trenutka neku kvalitetnu reprezentaciju, neku kvalitetnu Superligu, možda nemamo vrhunske fudbalere u ligama petice, ali imamo velike talente i ja se nadam da ćemo jednog dana govoriti o velikoj reprezentaciji Srbije, velikim igračima i o mnogo boljem srpskom fudbalu nego što je danas. Nadam se da će ova deca to postići. Želim da se zahvalim firmi Eliksir Zorka, koja je pokrovitelj ove 26. sezone Minimaksi lige. Inače, ovo je godina kada Minimaksi liga proslavlja 25 godina. Ovi turniri, 4 turnira, ovi koji se igraju ovde u Šapcu su jubilarni, znači od 2001. godine do danas 25 godina. Mnogo igrača je prošlo kroz Minimaksi ligu, pola reprezentacije, preko 200 internacionalaca, reprezentativaca su prve korake učinili na Minimaksi ligi i mi se time ponosimo. Zahvalio bi se i firmi Štark, koja nas 4 godine pomaže sa poklon paketićima i nadam se da ćemo i dalje decu obradovati sa ovim slatkišima. Takođe i firmi Printex iz Kragujevca, koja 4. godinu sponzoriše ove turnire i daje najboljim ekipama, odnosno pobednicima, prvacima Srbije, dakle daje poklon vaučere u pogledu garniture opreme kao nagradu za osvoju prvo mesto. Još jedan put hvala svima. Prema što krenemo sa proglašenjem dodela pekara, medalja i ovih nagrada, želim da kažem da je danas sa nama jedan od dvojice osnivača Minimaksi lige, gospodin Vladan Škorić, i neka vam se obrati sama reći. Draga deco, da se prvo će reći da želim fantastični, evo ja sam počeli da zadnje 3 utakmice i nešto fantastično nastaviti tako da igrati, da veće Mario da rezultira, nešto da ne treba brine za svoju budućnost. Ovo će biti to je jako važno, nastavite da slušate naše trenere i trenirate me. Naravno, neko 29 godina smo prostorili, evo vidite, 2001. Kao grupa entuzijasta krenuli s tim, imali smo neku viziju, cijela ekipa koja je tako počela da Tužević i Majdović, direktor Lige Srbije, zajedno, po 29 godina. Šta dobro ovo bude? Jedan je ovaj uniče jako dobro, vama sve najbolje još jednom, neću imati zgovorni, želim vam sve najbolje i to ćemo da vam uručimo nagradu i priznanje. Idete super. Thank you.
Zamolit ću ga da urušuje ove pehare medalje, ja ću da pričam da to znam dobro. Mislim da znam dugo da pričam, ne znači da govorim. Za mene najprijatnije iznenađenje što se tiče ovog turnira četvrtoplasirana ekipa Akademija Rač Krupanj. Ajmo ima veliki aplauz za ekipu Akademija Rač Krupanj. U maloj pauzi nastavimo dalje, još imam koga da pohvalim i neću da ih zaboravim. Devojke i mladići čiji vršnjaci su sad ili ovih dana bili možda sa mobilnim telefonom, neka na nekim žurkama ili u provodu, a oni su uvek sa nama. Volonteri Fudbalskog saveza Srbije. I znaćete teška srca, ali dajte jedan aplauz i za studiju. Trećeplasirana ekipa nam dolazi iz jedne od škola fudbala koja je bila među onim školama fudbala i ekipama koja je igrala prvu Minimax ligu i igra je neprestano od 2001. godine. I nije iz Beograda, ali putuje svake godine u Beograd. Ove godine su igrali i u Beogradu i sa nekim kategorijama u Smederevu. Škola fudbala koja traje zajedno sa Minimax ligom. Trećeplasirana ekipa Vuk Paraćin. Inače, ekipa Vuk Paraćin dobila je i paketu za fair play. Posebno želim da istaknem i decu i trenera ove ekipe koji je bio i prethodnik vikenda ovdje sa nama.
Има камера, а луѓето. Поздравим на екипу Буквалечи. Sad, za mene uvek kažem da imam jednu veliku manu, uvek predviđam napred šta će da bude. Danas nisam ništa predviđao, ali moram da kažem da ja danas nikako nisam mogao da izgubim finale. Nisam mogao da izgubim finale, zato što sam 4 godine bio direktor Dinamaksa Lige u Novom Sadu, zato što smo bezlašno. Prema tome, sjajno finale, jedno od najkvalitetnijih u zadnjih 10 godina, divan fudbal obe ekipe. Znači, ne jedne, obe ekipe. Čestitam obema ekipama i međuplasirana ekipa škola fudbala GDM Novi Sad. Pozdravimo GDM Novi Sad. Prije proglašenja prvaka Srbije, zamolit ću vas samo da ne ulazite u teren dok god ne obavimo naše oficijalno fotografisanje ekipa, onda uđete i slikate video. Snimio sam, ne. To sam rekao mi još sljedeći apel. Ekipa koja je odbranila titulu prvaka Srbije iz prošle sezone, danas zasluženo najbolji su bili, sjajno su igrali od početka do starta, do kraja. Namučio ih je malo GDM u prvom poluvremenu, tako? Ali onda ste vi malo ozbiljniji. Ali spremit će se GDM za sljedeću sezonu. Ko zna šta će biti. Ali od srca čestitam. Prvak Srbije, Crvena zvezda Beograd.
se bere danas i ovih vikenda na ovim turnirima su unikatne povodom 25 godina Minimax lige. Više se neće deliti do sledećeg jubileja. Koji je mene? 50. Pozdravimo šampiona Srbije i Crvenu zvezdu Beograd. Imamo sad predivni moment zajednički snimak svih ekipa, tu ispod Minimaxi. Staviš ispred sebe, stalno staviš ispred sebe, staviš Eto se inače svima zahvaljujem na učešću. Nadam se da ćemo se sresti još u godinu. Želim svima srećan poruka kućama. Hvala vam što ste došli. Yes. Hayır, başka sevdadan. Znam, zato što Beli radi to ja kad radi. Radi